your best YouTube channel. Why media. Bakagwa bali kwa media buli we mumbola ni microphone bambi mba tigemye kazindala kano boli okubemberamu wabula mba ndine embozi eyenaku yembaleetaire okubalodera nga bwe muli kumbona ndizeeyo mu maka waba Ivan nga nabalaga omulundi ogwo gwasooka eriyo omwana Ivan ayina ekizibu ekyende yazimba. Ivan yazalibwa nga mulamu bulungi nga abaana abandi wabula waliwo obuzibu obwaliwo omuntu omutima omubi yamutega ebintu ebyamuviira kwenda okuzimba era nga wowira bino Ivan enda yafuuka enda. Mama wa Ivan agezizaako okutambula ng'omukyala yayina agezizaako okutambula agiire ku mubye ekinansi yajja ku malwaliro aga gavumenti wabula embeere ebeire ekalobye. Ivan ende emulobeireku. Ivan niyafuuka ekyogero ekyokukyalo buli abitawo alinga kwa Ivan emboozi yatandika. So leero tuyizeeyo okuku nga omulundi ogwasooka nali wano nabaleetera emboozi wabula nga ekyaliwo kyali nti omukyalo ono ayina ennaku ey'omwana we nti kuba ayinza okumutwala mu ddwaliro ayazira buyambi bwona abamuko bajja emulago wabula emulago ebamukuba okujja abe nga tatuukanga nayo nga tasalanga ku oba oliawo neidinda kujeere mu Buganda. So kye yasalawo kugema Ivan kwira waka wano nga oba oliawo alinda ekirako. So nabalaga emboozi eyo nga tuli kusaba obuyambi era nga eriyo kwa kasente akatono bambi katwagezaako okufuna era nga olunaku olwaleero nkamuleetere wabula ekiriwo kiri nti wiiki eyo nga twakavaaku wano owa Ivan kabiri embeera ya Ivan yabiiwa. Embeera ya Ivan yoyongera okwononeka era nga Ivan bamulumusa mu ddwaliro nga takasobola kuweera nga endenda kutulika baje bamukuba ebipiso bamutoola muku oba oliawo gwandiyese Amadi wabula nga nkali kweyongerayo nenda kuba kwako benti muli kwa media nze Yazid Yolisigira owebisidombikado tukitegeire ku nti wetwali twakava wano enda yayongera okwononeka ya Ivan nga tali kasobola kuyisamuuka takasobola kulya nga bagezaako okutaayo akamereza wekajja asesema buseseme era bamulumusa mu ddwaliro eiganga bamukuba ebipiso. Ivan okumutoola mu Amadi bamukuba ebipiso ate basandazawo bakuba ebipiso nga ku mudondo wansi eno bamutoola mu Amadi. So tuyize gano bambi tubona embeera wenaba wabula nga tukayenda obuyambi bwaimwe. So mukaire twendo tukobere ku twali twakava wano wankubira isimu oti omwana embeera yeyongaire tuwe kifaani embeera yali eti ya Ivan mu kiseera ekyo era wamutwala wakankugemereko. Embeera ya Ivan olubuto lwepikamu nga takali alisinda keyenda kutulika butulike tasobola kuweera tirisobola musitula kalirira bulire nakwisatu nasulanga ntyaime nafuna omuzakisa yampola akasente nasobola okumutwala bamusikamu ku Amadi. Bwe bamusikamu Amadi yabaako ku bulungi esaya kate kayiri kati lwizeemu nga bwe lwali kayiruzimbye gaizeemu buyaka. Eno okumusikamu Amadi wakwakodi bamutwala ku emitwalo emeka? Bankoba emitwalo 5. Buli bamusikamu Amadi gamala ibanga kikuba wankobera bamusikamu Amadi tujira okumubona kabiri enda yairayo kayiri kwongera kutipuluka. So gana Amadi gamala na kuyimeka kabiri gairamu gamala bw'olunaku lulala gatanga bwe gayongera buli lunaku kegayongerako kerutepuluka paka bwairayo mu mbeera ddere dabairamu kuba bamusikamu Lwakutaano kati saawa ena ate olubuto luulo lwizaawo. Ti mubwera nga nakatuuka yankanga kabiri ndibona oti ende esinga waliwe namulekera nakanti ate kai yetwatwale ne batoola mu Amadi kayenda ideti akabiri okuba nti ekali mpanvu eti nene. So tukobereko kuwenaawo call emboozi akaire tikatumala twagimala bulungi
biki byaviirako olubuto luno olwa Ivan okwida obulwaire buno bwatandika butya? Kati omwami wange yandeka ebukojja bwe wandeka ebukojja ndi awo endala yagwa abaana ezira kyembaliisa kati omu ku neighbor ntebereza naye abawanga ku kamera okulyako kenjira okweyiiya tusobola okubaawo kati yatoolanga emmere yamwe najja okubaawo kankoba munda munuma wabitawo emyezi egiwera yatandika gwa musanvu neidandaba kunga wenakoma najja okubaawo nga nkoba ati olubuto kerutandika buli lunaku keruzimba kerweyongeraku natandika omutwala mumadwaliro nakozesaku ebyekisoga buli omu kyeyankopanga buli webandagiriranga nagezaaku era najja okumutwala mudwaliro ati ebyekisoga bamuwa bingi byamwonoona n'olubuto byona bireese obuzibu kati bakolaki nasalawo okuba nga ndi kwenda mutwala mumadwaliro wenatwala mumadwaliro akasente nga wembakobera kampwaku aye akali kutereera baliire buti nakomezira nti oba ntunda kano oba kano. Wenaawo mu byekinansi watambula ino kuba abantu batukoba eri abantu abandi abateebereza nti ono bwabanga yamuwaliyo obuto byamutega nti kisobola okuba nga bakyali kidaada eri abantu bebaiddi nti bayigwa ebirwaire ebyo oba oliawo kiba kidaada nga olubuto lwazimba watambula kuku mu bantu nga bano? Natambula kuku era kati bakuba buti saano bankoba ati ekiba kidaada ati buti wagayala kyaswika kyenda idwaliro kyenda mulongoosa kyenda kutwala abadokita babone ekiri munda omwo kati ebyo nabanga nabigalawo nga kati ndi kwesiga idwaliro mbone oba nfuna engeri kale baba bamulongoosa oba babone ekiri munda omwo ki kuba tiddi kirimu ensula eyawava ensula eyo ekola amaadi nga tigakola kyawo nawali kwenda okwidandabwa wabe nga watereera osanga oli awo oba atereera kale namukwasa mu mikono gya Katonda. So buti wano ife tuli kubona kujasi wanda kuzimba ende zimba yawukera ine ino bintu ki ebindi oba oliawo sayini ziki edini dainado buzibu kyobundi bwomubona bwali nabo obosobola okutukoberako kuba mbwaine tukobere kuko okunaala amaine ganala gatya biki kati anaala maine ga yero kyamusemba y'abatali kulya wetuuka esaawa endala abatali kubona kati bw'abaawo ali faces yayikamu ebintu ebyemuli kubona ebyo tibyalimu yali mwana wa mulembe wansi azimba yazimba eno obusaada bwayunguuta buti kati yazimba ebigere bino amaiso ago gakola yero ya omubiri gwasuuwa ekibanga kyekumyemu nga etumbeire eno omubiri ogwo gusuuwa. So onkobeire kukuti obwire bwebituuka igula amaiso tugabona kiba kitya munzikiza oba jasigula nga kanzimye kasitale tuuka igulu nga kanzimye agemye tabona aye omusana abona aye obwire tabona kasiteeko na saawa ndala kati ate olubanga lutumbeire era ekintu okukola ati akotame wansi abe nga ali nikyabona era tasobola waire musana kuba ekibaana okumpi niwali engeri y'olubuto eruli oluzimbu ebezira kyasobola kubona. Okunaala atya amaine gaba mangi kati okunaala ekiseera awandi gesiba yabanga tali kunaalira irala awandi yanaala gaba mangi awandi yanaala nga butono buti bwaba kazimbye eniifu obusaada eno baba anaala butontono butine. Obusaada buzimba butya buzimba wange ow'empanama ng'ow'empalama waaba obusaada bwene buzimba bwegedamu buti ono buno binani ensigo byazimba biti yabanga kwegamba ali awo nga niwoomulingako amazzi gano wegaba wala kati buli lwasuula akamere munda akuba nenda kupama
nenda kupama oba kantu kaga katya nenda kupama kati kyona naleka atege aje yapama aje yapama ayo okulya butisaawe no kimusembye era agula busoda obwo wagula babutyera obaako byeki woleeta ati ekyo kyenda kyoka kasente ozira omuntu obaidye kubona wakuwayako 5 obwoni wafunako okulya kale embeera dabanga daivani deraliikiriza era ndi mweraliikirivu kale so ebutisaawe eno kumbera Ivan yalimu wane bajja okumukuba ekipiso bajja okumutwalamu amaadi ago gerayinso amaadi tutuli bagaba amaadi wamasira bajja okumukubamu agando ago gavaamu bungi ki bamutoolamu ebaketi enene ebanabira mu namba aye nga tibasanalizaawo kuleeta bwampiso bamufumita basikamu nti bamutaakuku nti oba maadi era ebamala omutoolamu amaadi ago yayenda okwesikaye nga nsawaire 10 nti oba nakoba nti mukole muti yasesema bwamala osesema namuta mugundi nagama piki namweza ewaka kati ate namuwaako kati era luuluka yembeera izeemu ayendi awo buti nga bali kumusikamu bakolesa mpiso ki nedena deifa dino oba eba mpiso nenoti yante etolamu amasira gano gwagona ebaketi yenamba bakozesa eno yaife ya bulido batakukanola bamusiba ku bandage kati batamu akasika ako gabanga gabiika mu baketi omwo paka bwe yawamu nga muniganiga baniganga ende negafuluma wegafuluma paka yalira paka bwegawamu emara yafunaku obuweereso wabaako okwenaku 2 era awawulira muleke yeetaaga okuleba gasikamu yakoba maama nenda kulya buli lwe gabanga yetipya ati ezirako akulya kati amaye mulawulira nga ayenda okulya ngezirawo kibawaire bukyayika ezirawe buba aye basikamu abanga omukazi azaire omwana nga munda mwereere oti nga bakamusikamu yayenda okwesika aye ng'ozaana sente deidagala yayenda okwesika yasesema yakoba maama omuti maama mpa ku maadi maama aye nga ndi bwawo ntyo nga nsigaiza bwa transport andize wakakuba akasente bakansondera busondere kali mu mbeera mbi nti kamale gatwala Katonda bwayamba anaiza bweba tetuliike bantente nakupiki okwo Katonda yanamba twatuuka nga tetuliike bamusikamu amaadi webamusikamu amaadi yabaawo ku lunaku lulala ate gatandika okwidamu paka n'esaawa eno bwali nti ndibona ende nezimbye eno emazeeku emirembe kayikyenda kusikamuku akasente ona akafunako okusikamu beba wange ndiwo bube nga bwe muli kumbona ndiwona koma era buti mulingirire tanweirewo muwaire ku bukyayi abuseseime nzira nti oba kano umulingirire nzira kuba buti nakoma kentunda nzira nakoma okay bwenaawo ife twajja kuolonga tugemyeku kwebifaani twajja twalaga emboozi ya Ivan twafunaku ku obusente obuolya bwe tuli kujja okukuwa mubaana ife bamuzakisa abatuyamba mami eriyo mukwano gwange bamweta Priscilla nibaine bambi emboozi yabagemaku bakati Yazid irayo okuku owa Ivan aye ebiseera nafuna ntono twali tusuubire kuba okuva mu idwaliro iganga baali bakurifalinze mulago ojja mulago era liri nti nsobola oba oliawo okufuna akasente wajjaako kwe mulago treatment ya beeyi n'entambula n'okubaayo kuba mulina okujja abantu nga 3 iwe mwene mulwaire
oba oliawo n'omuntu owundi anakwambaku asobola okubawa omwana najo obona nga okuba emulago sente n'amakenda ge bali kujja okuba okozesa treatment yonera esobola okuba yaki najo okubona nga sente tenafunaku nga diringa oba lisobola okulaga mu transport bambi nakulyalya so byali bityo nagezaako okukumakumakuku ngeri yebananga abansuubiza aye mbeere nkaali kufunayo kantu konakona bayongera kunsuubiza ati etunaterera ate omuntu ayenda okuyamba tomukaka kiva omutima gwe kuba oluusi abantu bano boona tubakobera ebizibu nga balina ebyaibwe so butisaawo eno iwo obaire oyinza kujjawa nza kujja Jinja kati bwe namutwala omusika mu amaade waliwo omukyala gwe nasisinkana yandeeta yakoba mu kikazi munange olabye omwana oyo alwala kibumba nansigo zena nale n'omwana atyo bandyaku Sente aye waliwo eddwaliro yenajja yebakola ki eyawona nayeganayo n'omwana w'olubuto oti n'olwowo yena yatereera yakoba ati singa olina Sente saawa eno nankabaire nkulagirira wakola ki wajjayo watwala omwana wo olina ebaza omwana wo togaala dda kufaaku kuba bwali ati akayongera okuba mu mbeera enzibu naye nga ndina 5 dindiza waka kati nabanga okuva n'olundi bwawo nga nzira kasente kenfuni ate kukola ki kumutwala gye yabaako bakubanga tidde na mitwalo babajja kunsaba emeka tiyakuwa ku kifaani kya Sente debayenda eyo kwidwa eri yakoba yankoba nga ati entandiko enzoba emitwalo 3 oba 5 awo otyo oba obakize eddwaliro lya bwananyini lya bwananyini aye yankoba atirikola ino ati era nze nalira amazzi gabandyaku Sente nayoga abayiwa bandyaku Sente bakoba ati kire ati ayo omwana wange buti mulamu ati singa kisoboka mukazi munange wankagira aye nga amazima agendebwa nga ndina 5 kyemuwo ky'omusana okulya nga ntizira esaawa eyo era nagema piki naira ewaka uti ndi awo ndi kulowooza obaire wekubyekubyemu otya ng'omuntu yes waire embeera mbi butisaawe noba obaire okulingira Ivan yes otukobere kweri yaba kubanda abakwakola Sente aye butisaawe nobaire okumulingira bulingirira Ivan mbaire timulingirire bulingirira kati mbaire nga ndi n'obuduuma bwange obwakaza nga buli mwonadira opima bwafaka buli mu kiro 15 aye nga bwe ndi kwenda ntunde nsobola okuba nga ndyangu mu iddwaliro tamana omuzira kisa bwayamba aye obuduuma nkali butunda embeera tinungi aye ne kiro 15 amazima gali nti tidde nga newenja mu ddwaliro bangemaku leero ekiro ya dduma ya Sente meka kiro ya dduma ya 10 ekiro ya dduma eri ku siringi ekiro ya dduma leero ya siringi eri ku 10 yatuuka 10 dduma ali ku siringi ekiro ya dduma eri ku siringi abe leero ali ku siringi nga ti 7 awo boneka 7 kale mbeere nkali tundako tidde bbeeyi aba wataba 7 5 leero tiri bulungi mbe tibuuzaako bulungi 10 anyway tomala tusobola okuba nga luli ku 10 waluuyo apagala ng'embeera edda ekyalo eba endaba kudoosa ate baidi oli mulwaire oba ogwire mu gaapu daibwe kiro mpaka nga tubalira ku 10 ekiro ya dduma 10 ekiro 15 nedde ba Sente meka mulala kitundu aye ngere okuvaana okujja idinda kuba okuva gano ne bodaboda paka iganga mu tawuni okuvaana paka iganga mwembi 15 n'omwana tebamutoza mwana awo goba mutwalo okay mwamwe abatolaku nga siringi nga mutwalo then okuva iganga okujja idinda wonera mutwalo ejo mitwalo 2 oti Ivan oyo osobola okumulera era bajja kumuga mwito gwe
tosobola kumulera ate ndi namwena omuto. Ate mu taxi tokuba mbu ndi mulwe Ivan mulwe mbola bajja kusasira babe kutoza sente so je mitwalo ng'ebiri pegano mitwalo ebiri jasi nankani okutoka idinda then bale 13 okuva we muri kujoja paka mu idwaliro ko atali kujja kutambula na bigere ekyo kituufu baba. Ivan ono oba mbona nga sen donke doli ko dojo kutunda muduma dekolaga mutwa ni transport dimala etidimala ni transport dimala nga oli kutambuza Ivan ono kupepeki tawira muku obulumi bona awulira obulumi era ajanga akoba ati muli kuniga oli kuniga era alira n'okulya kati we bakuba mu kikonko oli bali kuniga ayolo nzira kyakola era tutambula twajja nga nzira kyakola olw'okwenda ataasibwa obulamu kale ajja kalira paka bwe tutuuka ali olwenamweza mudwaliro twaba mu takisi batangamu abantu 6 ku ntebe n'abakoba omwana wange mulwaire atya mwe timwedinga emotoka edeeka leero tutyama abantu 6 kale nabanga afuna obuzibu oti n'obwo bwe mba mutambuza omutwala mu ddwaliro olubuto luzimbu kyoka eno bamuniga basindika bo benda sente tobakobera ebyo kale mbeera ddabanga tedamulembe. Okay, wotubanga tukufunire sente okuba sente imeka okuta edisobola okujambako okujja mu idwaliro eryoliko baidinda kale dinda nze ndowookaza nti nga kakaire kalamba kulengerera omwana embeera kuba kati bale bandyako 7 aye banfera taterere kati eyo bali kuntendera nti oli yawonya muzaire munange eyankoba ndina essuubi nti osanga oli awo singa Katonda ayambye n'agema ku bamama ne bababa n'abantu abali buli omu ali kuwulira banange mu namba ekyantuukako ndi mukazi munaku aye nabonerawo ng'ebyabaana we biba nga bw'otambula olekaawo toyidi myoyo gy'abantu tidi mwana wange kyeyaba aye ndi kudagadaaga naye budaagedaaga ntyo nalira ndize n'akoma n'aguma ate n'alira olw'omwana wange takasoma ndi bwawo nti baine tibakasoma ndi bwawo ntyo nasigaza n'ekyokuvaala obuvaale butiti nzira 10 nti oba naagula kagoye oba naagula ki ensi kwegamba naabonange ntyaimeku nga nekyaye kuba Ivan nali mutwaireku ku isomero naye okuva yafuna obuzibu obwo kati Ivan yabanga atyaime ate nibaine babanga tibalifuna fiizi kubanga nga tijja kuleka butiweeyo ku isomero nga omwana ajja kunfaako isubi kiri wali olinalyo mu Ivan kubanga Ivan omwana omulenzi essuubi lyonna limu Ivan nti singa ebiseera eby'omu maiso bwe mbanga nafeewe nga nkairika enkuza mu myaka Ivan asobola okunamba asobola okundidandaba asobola okundiisa asobola okuzaala yena baana baine asobola okuntembeeta yanfunirawo okuba ebintu bingi kale byembaire nsuubiramu Ivan okuba oba mufuzi oba kwegamba ebintu soma ndijja kuzimbira enumba njja kunaakiza enumba njja kola kikati ebintu bingi wabona oba muntu kakola embiri ati ze namukole ku maama wange yena yankanirire kati ebintu bingi byembona mwana oyo byensuubira nga yakabaire mwana mukalamu kanamba mu biseera ebyo obulwaire bwa Ivan ono ebbanga ly'omaze ng'odaagana lyo okutambula mu basawo okutambula mu madwaliro asiiraniza atya obulamu bwo akwiziza atya inuma amazima gali nti omubiri gwa mpwaku wediba kuba ndwaire mboneka ni pulesa nagifuna olw'ebirowoozo kuba oba okali ozirawo n'atoola otunze kale kayiyaba bubi
obookali ebintu waka buti nzira nti oba kakoko nzira nti oba kaki okulima buti tikalima kubamba ndina okuvaawo saawa 24 mbona omwana ono era eno sizoni tyagirima ekyoka ndi mukazi wa mukyalo ndya bushi ndya mu kulima ndi kuzunga ogira mudwaliro omazeyo omwezi oviireyo ogirere ali awo wali mazima gene toba na mwana nga yemwomba ati n'amaani tigabaamu kuba mu bibuuzo byange olowooza anafa adyabaawo Katonda singa ayambye kale embeera ddabanga ndi awo ezira nti ono eyagala oba ogule ku kantu ovale ku kagoye oba ogule ku kakulya olyeku ng'abantu we beeyagala nabanga ndi awo nga ndi mweraliikivu nzira kuwaira akasente nti ono atereka ku kano kwegamba wabaawo ng'osiraanira awo ng'oli bwawo otyo. Okay. So otuba tukufunire ka transport akakutwala ojali mu ddwaliro nze nkeera ku nkyo najja olw'okubanga embeera gyalimu tiya mulembe. Eddwaliro lino oba kulagiro wategeirebo oba ojja endagiro gye bakuweere nungi tojja kubula? Eddwaliro bampaire endagirira nga singa kati booda bwediriwo bampaire endagirira nga nsobola okutegeerawo. Baleeta batya? Whispers. Luguudo ki? Lwa Jinja. Jinja Kibuga kuba ku Jinja Kibuga kuba ku nti oba Kyabazingawe Alice Mulochi Road kuba ku nti Radio Road Iganga Road Kira Road Clive Road Adona ngudo diri mwi kyova nkuza nti tibakuba lugudo nti edere ku lugudo lino bandagerera ati lingiriza olugudo lingiriza Main Street ati bwotuukaawo ogeme boda oba ng'otambula ng'ojyayo. Okay, kale so breka tukuwe nze kankuwe ku sente banange bampaire okuleetera ndidde kujja kuyambako okutandikirako era nga toyongera okusabanga obuyambi niba naife bambi eri abanaife abatusuubiza akiboneka kisala kikaali kutuuka n'abandi abanayenda okuyamba Ivan bavayo batuyambe owulire. Richard watayase damuka namereka Richard yako sero dino mami sero do ti dange toba ndi kubebe fanani sero dino mami sero ti dange toba ndi kubebe fanani abadimpa bakakase nti ndituusisa olibona nka ali muvubuka muto olwisa batuti okutwesiga benda kuku obudulizi obula tudukubba ebifaani bino sente dirino lida kuyambako okujja mu ddwaliro sente da Ivan kujja mu ddwaliro todikyusa kulitawala mu bintu bindi kinajja kunkosa kyensinga kwenda nenda mbonenga sente dendetera abantu dikyusa ku bulamu bwaibwe kuba twena yetuva tutuli bulungi sente dandibaire nga tudilyamu obankoko chipusi okujja ofuna ku bukiiki aye bambi twena tuyamba abantu oba oli awo tukyusa ku bulamu buno kitegeera. So Ivan come yemera wana oni mukwano gwe Ivan enene embeera yalimu nga woli kugibona enda yayongera okutipuluka nene ino era kyatugemyeyo kutwalita akasente kano Ivan ebikuluma ndakwana tuli kulwana tubone nga tufuna
kasente tuwe Maamawe baje bakwidanda boterera olibona bye tukuleta kye kisinga akuluma munda mukulumira irala genda kumazeeko emirembe Ivan ndange kumazeeko emirembe olambala bulungi olambalira luiki olambala otya mu buliri olambala kya lubavu ate ekyomugongo tosobola kulambala kya mugongo olambala webwika oba owulira ibugumu webwika ki olina isuuka olina bulangiti so tulikuleeta ku buyambi bwe ndikwenda mami akutwale mu idwaliro owulire dino Sente ndida akutwala mu idwaliro dino owulire so leka tukusabire Katonda bambi akuwonye akukendeze n'obulumi bwonna bungi owulire obulumi bungi twenda tuli kufuba tubone nga oterera ojozaane ku nibaana baino tuwegomba kuzaana ku nabaino ojoyireyo n'okusoma owulire Ivan so kojenga walembe mpe mami sente oba abani Ivan wabawo so mami gamadino Sente bulungi igame bulungi oti tukube bulungi igame bulungi oti badikube bulungi tenda okuba temuna mawula asigere ni Sente dange nze edange mwene nkole dange muntu oyo wawulire jejino gire mu mitwalo nga 10 gire mitwalo nga 10 jijako kuyamba kuku jijako kuyamba kuko twala Ivan mu idwaliro tugezizaako totuyidi tukuwidi twaidala kizibu kya Ivan yatugezizaako obere kusubira ekyo nga sobola okuleta obere osubira nga sobola okwetera ku Sente mbena yansiza banange mwebale kuntaasa mu kizibu ekyo so webaze direct balingire kamera webaza abakusondere Sente nebaza bantu abali eyo banange bamama ne bababa bane nazo emikwano gyange mikwano gya Ivan olw'obuyambi omwawulira omulanga ogw'embeera n'ey'omwana nga yantuukaku ne musobola okubanika mutoyire okumpa banange Katonda abaikizeewo kyemusinga kwenda kubanga nze omuntu ezira kyensobola abawa aye Katonda abawa omukisa bagabirira buli omu kyakola kyagema ku Katonda akiteemu omukisa mu linnya lya Yesu banansiimye ate ife saala ife Ivan ife walabye okutusabira ife Ivan ida tusabira Ivan ife tulisa Sente wena tusabire ku twenda wena olabye okutusabirako Ivan tunaba mama nageta Sente dindi Ivan tukanonya Sente okay it's okay mami ife kyo tukola ekyo kyonka Katonda akibona so katusubire nti ido oli kujja ndikujera ndikeera okay so oida kututegeezanga ku kyekijja mu maiso oida kutukobera kyekijja mu maiso tikujja mu maiso nti oida kuba oti mulete Sente twana tudizira ayi buli wotukoberako tumala tusobola okutegeeza ku bana ife weba yayinako kai yayongera ndakufola winge emboozi eno paka mbone wena paka wetu natuuka wena atuka mbona nga binemye nga zenera nkikomyawo wena bonanga banange kuba zenera Sente tidange bamperesa buweereze wena bananga banange bakafa yeno benda kubona nga Ivan yabona era ndasigala nga nkugemerera awulire mami ekyenda nendojja mu idwaliro otwale Ivan mu idwaliro mbeyansiza banani nze nayo tusuubira aye nebaza Katonda oyo yabaleeta kuba nali awo ng'ensenzinzeeku mwaidde oti kusaaga naye nebaza olw'omulimu ogwo Katonda gwe yabakwasa
okwamba abantu ab'owansi banamwebale naabo naabo Katonda bagemaku ne baba nga bayamba abantu ife nze mbeebaza nti mwebale bana neyanziza era Katonda ayongera okubakozesa ate abagabirire. Okay, kale zira ntwala omukisa guno bambi okwebazaako ku Priscilla bambi Priscilla wakoze kyamaani ino Priscilla wakoze kyamaani ino bambi emboozi yakugemaku wakoze kyamaani ino of course niba ino byabandi abatuyambaku nani eriyo Richard babirie then Sophie Nantong kola wake mutola omuntu asobola okuwa 15,000 yes 15,000 wompereza 15,000 n'obundi naweereza sente diwera ejokotinga diweze ayo luiso omuntu akoba nze nina mutwalo tigumu gweme kujja kubayamba ki paka ne iwe wompa omutwalo n'obundi nampa no njoka inga mpereza sente so bambi kobana ko kwankona tokubanga oti tikajja kubayamba tikajja kubayamba katuyamba tusonda obusente buno nabanga yindi lwaki tienda olisi kulaga namba daba victim tutaku namba daba victim kai abafere badikozesa baida babafera ate abantu abasinga abantu baife ba mukyalo omufera amugema obwongo yamusomera mu bingi biki kabiri ono omulwere kai yamugwa kese zidebere ningi omuntu yajja ku police ati wawako ali namba yati wamawire yenaga namba dange bakato wamawire yagaba namba de mubafire so kwegala ebintu that's why sometimes we use our numbers kuba abantu baida bakubira abantu bano baba bayikizagania ku ebintu ebenga tutubidi bamala babakosa bakati owamawulire ne yandetera abantu abo kai police yatutumbuwa wamawulire olikolagana n'abantu biki ayenga bambyo batobidi ngewe just wawayo namba ngolowooza so ntejja kumutasa so nze kinasalawo nze mwene nkolesa namba dange wone ndankolesa namba dange woyenda okubona victim idomubone tebuma tugezageza kutyo twegala abantu lisi twena emirimo gifo kugikola bulungi so bambi ababaku nga mubona YY media tubebaza abefiriza nibayamba bana abanaku nibayamba bamuzakisa mwena bambi tubebaza toba Katonda ayongera okubagazikiza mali daima mufune riziki era mwongera okuyamba abantu twenda abawo obulamu ayongera okuba obulamu abage bimwenda byona aize yimwe abaga amazaira amalungi abakingirize ebibi so tusaba Katonda imwe mwena abavayo bambi naba batasobola kutuwa ayenga bambi balumirwa mwena tubebaza for that moral support mwena bambi ndidi kisa kituka mwena mwafu n'omutima ogwo oba mwafu n'akasente mwayamba abantu so mami tujja kuswika wano so ifo twenze kwetera akasente ako era tusubire nti oli kujja ku mudwaliro era tudda kubanga tukugoberera kwache tuli kwenda okubana nti twenda kubona nga obulamu bwa Ivan bukyuka kutomana Katonda asobola okubita muife twakyusa ku bulamu bwa Ivan yena yaba mwana wundi omwana omulungi wakula atwidukiranga ife nayo tuba tufuira asobola okwidukira abaana baife ababa amawulire so mbendeza olugendo olungi ido mwidwaliro kanongere okunonya obuyambi nga niba nange bona betusubira okutuwamu obuyambi bayongera okutugabirira awulire so nkwendeza olugendo olulungi Ivan wesaasira ebikuluma awulire sente didino bakutwale mwidwaliro awulire ka tujye kaendireyo mutawuni yemba kaenjye mbona obaana afuna sente edindi kuba mama wazira sente awulire wenafuna yakasente akandi kabiri nga ndeeta awulire so anyway nekyaba kali kusubscribinga mbasaba mujye omaiso n'okusubscribinga like and share our videos ndi Yazid Yolisigira owefe busede mu bikado mami wange nkola mwisaku bamweta omukyala mwoyo nazaala omulungi nze muzeyi wange yoli muzeyi wange yajja mwigulu amweta Hamadede yajja mwigulu yanesookayo muzeyi nkwendeza ekiwumula ekirungi eyoba nkwendeza ebirungi byerere owaye niba ino bulungi tomana wande tunazera nitufuna kisana idako kweyo
twebongako bambi aye nkwebaza okunsomesa n'okuntaamu omutima omulungi oguli kujja guyamba abantu wava mu nsi era empisa ennungi yewantaamu oba oliawo n'omutima omulungi ndi kujja nga anambayambako ku abantu oba oliawo mboneke nga oba oliawo tiswazi alinalyo na famire ndi Yazid Yolisigira owaife obusedde mu bikado Richard naali ku kamera Richard